ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони азиз, имрӯз як мавзӯеро интихоб кардам, ки дар мавриди даҷҷол аст. Чаро занҳо метавонанд ба даҷҷол дил банданд? ҳадисе ки метарсонад. тасаввур кунед, даҷҷол зоҳир мешавад ва ногаҳон занҳо гурӯҳ ба сӯи ӯ медаванд, мешитобанд то ба ӯ ҳамроҳ шаванд. бале ин афсона нест. ин ҳамон чизест ки паёмбари гиромӣ саллаллоҳу алайҳи васаллам дар як ҳадисе ки тарсонанда аст моро аз он огоҳ карданд. ӯ саллаллоҳу алайҳи васаллам фармуданд: ҳангоме ки даҷҷол меояд, мард ба назди аҳли худ меравад ва занаш, духтараш ва хоҳарашро мебандад аз тарси он ки онҳо ба даҷҷол пайравӣ накунанд. чӣ чиз метавонад занро водор кунад ки чунин ноумедона ба сӯи ӯ шитобад? сир дар фиреби даҷҷол аст. ӯ намегӯяд ман бадӣ ҳастам, яъне бадиро мехоҳам. не, ҳаргиз. ӯ ҳамчун наҷотдиҳанда пайдо мешавад ва меояд. дар замоне меояд ки қаҳтӣ, ҷанг, дард ва азоб ҳамаро фаро гирифтааст. ӯ мегӯяд: ман омадаам то шуморо наҷот диҳам. ӯ ба гуруснагон ғизо медиҳад, ба ташнагон об медиҳад, ба онҳое ки метарсанд амният медиҳад, ба фақирон бошад молу пул медиҳад, сарват медиҳад. ӯ ба мардум ҳамон чизеро медиҳад ки солҳо орзу мекарданд. ва ҳамин ҷо имтиҳон оғоз мешавад. бале ҳамон имтиҳон. ҳатто имрӯз ҳанӯз даҷҷол наомадааст, аммо бубин, чанд оилаҳо танҳо барои мушкили пул аз ҳам ҷудо шуданд. чанд зан шавҳарашро тарк кард, чун ӯ зиндагии боҳашамат дода натавонист. яъне шавҳар зиндагии гӯё хубе барои ҳамсар дода натавонист ва оилаҳо талоқ шуданд. агар имрӯз пул сабаби талоқ аст, пас фардо чӣ мешавад? вақте ки даҷҷол мегӯяд: биё, сарвати беохир медиҳам, ҳама мушкилотатро ҳал мекунам. ин фитнаи бузург аст. бале, ин фитна аст. ин суханҳо барои таҳқири занҳо нест. ин танҳо ҳушдор аст. зан табиати эҳсосӣ дорад ва дар замони буҳрон эҳсосоташ осон идора мешавад ва даҷҷол маҳз аз ҳамин истифода мебарад. ба имрӯз нигоҳ кун. ҷаҳон аллакай замина тайёр кардааст. саноати мӯд, зебоӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамашон ба занҳо равона шуданд. яъне шароитҳои хеле зиёд барои мардум ва алалхусус барои занон муҳайё шудааст. ва чӣ медиҳанд? орзуҳои дуруғин. агар имрӯз одамон бо ваъдаҳои интернет фиреб мехӯранд, пас фардо чӣ мешавад? вақте шахсе пайдо шавад ки борон меорад, заминро сабз мекунад ва аз дасташ сарват мерезад, тасаввур кунед ҳоли мову шумо ва алалхусус ҳоли онҳое ки занон ҳастанду ва эҳсосӣ ҳастанд. аз ин сабаб паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам моро огоҳ карданд. на барои шарманда кардан, балки
برای محافظت کردن ما و شما. پس سوال اساسی این نیست که چرا دیگران پیروی میکنند. سوال حقیقی این است که تو امروز چی کار میکنی تا فردا از آنها نباشی، یعنی از آنهایی که پیروی دجال هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما سپر دادند. هر کس 10 آیت اولی سوره کهف را حفظ کند از فتنه دجال محافظت می شود. از صحیح مسلم آمده است. اما تنها حفظ کردن سوره کهف کافی نیست. برادران و خواهران عزیز ما، حفظ کردن این قدم اول است. محافظت وقتی می آید که تو با آن زندگی میکنی، عمل میکنی با آن سوره هایی که یا آیت هایی که از سوره کهف حفظ کردی. وقتی ایمان تو شکستنش ناممکن می شود اگر تو البته عمل کنی با اون آیت هایی که تو از یاد کردی. وقتی هیچ معجزه، هیچ ثروت، هیچ دروغین نجات دهنده، یعنی نجات دهنده دروغین تو را از الله جدا کرده نمیتواند، پس چگونه آماده شویم؟ سوال با تربیه دل و ایمانی خود. اگر تو امروز از فتنه تلفن گریخته نتوانی، فردا از دجال چگونه گریخته میتوانی؟ اگر امروز پول را از دین بالا گذاری، فردا چی میکنی؟ وقتی کوههای طلایی پیش تو می آید، تو چیکار میکنی؟ اگر نمازت امروز سست است، فردا چگونه استوار میمانی؟ آمادگی از انتظام آغاز می شود و باید انسان همیشگی نماز را بخواند، قرآن خواند. فکر کن، با آن زندگی کن. دلت را و ایمانت را پاک ساز. تنها الله را دوست دار و از او بترس و تنها به او امید بند. از دنیا دلکنده توانستن را باید که از امروز آموزیم، چون هر قدر دلبستگیت به راحت به زندگی که امروز ما و شما رو فریب میدهد میل باشد، همون قدر فریب دجال آسان تر می شود. برادران و خواهران عزیز، فتنه دجال بزرگترین فتنه در تاریخ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از زمان آدم تا روز قیامت فتنه بزرگتر از دجال نیست. صحیح مسلم، حدیث سری رقم 2946. اگر امروز آماده نشوی، بدان، یعنی درک کن تو اولکی در نظامی دجال هستی. حتی اگر او هنوز هم نآمده باشد، پس استوار باش. به قرآن نزدیک شو، نمازت را بهتر کن، دلت را و ایمانت را قوی کن تا بتوانی نی بگویی. چون وقتی دجال می آید اکثر مردم به او میل می کنند، به سوی او می روند. اما مؤمنان حقیقی استوار می مانند. امروز قرار ده، در آن روز تو قوی می مانی یا می افتی. تماشابینان عزیز، اینجا وقتی نوبتی برنامه ما به پایان می رسد و امید می کنم که این نوبت برنامه ما برای شما پسند آمد و شما توانستید یک چیزی را برای خود از آن بگیرید. من با شما خیر و خوش میکنم تا بخوری های آینده. سلامت و خانه آباد باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.